kalau ada error keluar masa buat Facebook Boost post, tak boleh connect to business WhatsApp. So you have to switch ke laptop anda. Alright, so kat sini saya dah masuk to my page. First of all, make sure kita switch into kita punya professional profile, Kamarul Aisyah page. So kita tekan sini switch. Okay, and switch again. Okay, next, you go to settings kat sebelah kiri ni. Okay, and then kat sini, just dekat search tu tulis WhatsApp. You can also scroll down, tapi senang lah. Kita search kat sini WhatsApp. Okay, pick the first one. Oh, no, sorry. WhatsApp, okay, and then tekan ni. Okay, so kat sini you akan see WhatsApp connected to two WhatsApp numbers. Usually akan berlaku ni lah. So what we want, kita nak kita punya primary number adalah nombor bisnes kita. So macam contoh kat sini, dekat atas ni adalah primary number bisnes kami, dan juga yang kat bawah ni adalah nombor Dr. Kamarul. So make sure you just set primary adalah business number. Okay, that's all.